nga Bau Reverend Thomas June ulawalam ya ka gospel bat ki babha nagawanta ki nong sora bat menta ya ka rikhasi jantia baro kawe ngamtip kumno ngia perkat kaktin kinong sora kala kelalong kaktin jong kajaj bereu kasih benar kalarong lagi LP school kalarong lagi MA school kalarong lagi high school kalarong lagi college day tangkata kalarong lagi university haduk kata ka kerdang PhD lane ka doctoral degree Aingu yaulay mano balawanra yakine kijimba nagabanta tabereu kasi hatong tayo Reverend Thomas June nilayalong babu sahab nilayalong pastor nilayalong kerdang ki baper lumba ki mati babha jong unew sekri jong ublay ka KJP Sinod mensua kam hadin ka KJP Assembly kalau persyang balik to ay baka arpo artarik ujun manafnem kanlong kasmi ka bakarpang na kabantajong kane ka state nong yalam jumi kim simpliang wateng ten gidei dikot jong kawalang presbyterian Hangray husnem al-hajar katnyo nasngaw bagang kalong kaburam ya KJP Assembly. Bau Dr. Mukul Sangma ubadai Chief Minister kata husnem ulap diang ya kajengkal pat jungi baka alfa tariku benajun malagasnem kam desu tangkas ngi karpang jong ka KJP Assembly Hangray ka state Mekalaya baro kaway kaburam kalong ya ublay nangta para banget mdan por bandaya lek detail sibon siapang neus usagri jong ublay ngan sukadaw lungkot tang katukat ni Reverend William Lewis uday ubaar na missionary bat ubalawan ban simti ya kakam jong Reverend Thomas June bat uneu sakri jong ublay habaulawan hani kabasmeo tenah kelomba day une sakri jong ublay ubalaya lap hani ubala hikai hani ubala persang ya kaban pansau to haki khasi bat ki balap diang yau trai bat unong penim jong yu Jesu Christ kum balap pensngau do chairman mene ya kita ki armut ki sakri jong blay urujon bat u amor dai kine ki sakri jong blay ki balap diang yau Jesu Christ ki balai tino yau Jesu Christ ki la nyau do no yala de ki la sakren ben haki kore ki jaj haki bahayeng asem anrai ki ulalong bakloy ban ai tino hau Jesu Christ kumta Reverend William Lewis usimba kabalang kalawan hari kasi kasdang nane nanong saulia bat kadap menta lapalat cispa nyau pausan snem aingu yablay balada une uday nong seng balang ubanang kong tam naki missionary hangne hari kasi aingu yablay baula penmi yau bakumune usyakri jong ublay nang takam hadin lawan Reverend Dr. John Robert
Uneuday ubalawan banseng yaka cera tej kalkulet hangne haga balang sora hangne haga nong soria kaneka college kalane slam kalai ka jing sakri ka bakordor yaka jat penriu khasi haga liang jong ka balang bala ka liang jong ka jingnang jing stat lakhot ru yaune baudai kupa ka khasili treasure kito kibala pule khambha ki kham tip khambha banyanga hanrei na ka jing tip barit jongi lakhot yaune ukpa ka khasili treasure nang talawan ru Reverend Dr. H. Gordon unong seng yaka hospital hang te hashlong kabaladap cheese pasnam haunels nam ar hajar ar poar hato kine kim demo bakiwan ra yakata ka gospel jong ki babha hanganga sim ba kine kilong kibawan ra yakata ka gospel ka babha kawai ka bas ngaw tenat ngakwa yakaban penken mau yang ibaro baka mission hagasnem kat prospa kendai po kala penlong yakata ka jing rakhe ka bakum kene ka baki khot kertengnya ka golden jubilee hangne hakabalang nong saulia bat kador jong kata ka jubilee ka bas ngau tenat ngan yatu yapi bat kata kalong ba laordeng saungut ki pastor trairi terai muluk ki badai da ki kasi penar laordeng yau tau Reverend Juramon Lendo nangta laudeng yau sanbin shla yau yang lalu ubadai na joy batlu yau sanbin maumlu saungut day na dukata kasnem kat prospa kendai po bangila yo yaki pastor trairi kiban trai hagane ka ri khasi ba jantia hato kine kamlong mo ka kam kabangi day banai ngu yaule nangta hagane ka juk ka jubilee ka basngau tenat lapia yaka presbytery ka banengkong hakisan teliki presbytery ka presbytery sora shela ka presbytery shlong maulai ka presbytery mau pelangkat saupra ka presbytery joai sangpung ka presbytery ritor selhet hagata kapor o lanang penkrau yaka himau blay yaka kam ka gemutrai kenrat lengba jong kata ka KJP sinot hakata kapor kabas ngau tenat susu kalong day hakanya ka snem balaseng yaka KJP assembly bagi negi santali ke presbytery kila penlong yaka nega KJP assembly agine ki posnem kalawan ke jingkela lapan kelan dak muengi la dukno ya katakarten ke GP assembly hanrei ngesngoban aingu bahus nem ar hajar ar mila yok biang ya kaneka ke GP assembly kidon ki prolog jongi naribhoy presbyterian synod ki bala mi la ka jong ka synod ngasneu bagalong ka burom baladaki don kajing perkat tamai bangin rung bat penyeso hagana ka AKGP assembly kabala seng deki missionary kenang baga balang ka jong blay hamne hari kasi jantia kalong ka bor ka baklan
Nilaban mi bon teligi sinat kamper. Hangray ka si assembly. Ka daytang maka. Kabalay wayoya ka mati. Na kabalang community will. Na ki missionary. Nanta ngisngaw ngu yaw blay baka na kasnem na ng pankraw yakaro kom perkat baka jeng yalap kam day show tangang ni hari lumpedeng tangang na kajaka kabang yalet yawan hanray laong balasim yakaray ban pen yalap no syari lusay nang ta sa rilangam, nang ta sa mikir, ba nang ta sa kasar, o ay nguyaw blay, syari muling. Bat ka kam kajong blay, kalanang roy, bat kalanang kraw, hadu kata, kani kadai ka mati, ya kabarasdang nang ni, na kabalang, nong saulia but day hakata kasnem balayo yakarkom sensyar balang kabangila banong bakadang neru hadu mentah